Boleh coba nih bro. Teh kan ke video kada ngan batai sapangka fireman. Katno ka chances namta kiba apply ka fireman. Katno ka chances ban poi ka personal interview. Show ban poi ta poi ka number of posts. Te ka total number ka live new tli. R tli namta ki UR khat san namta khasi jantia khat khandai namta garo kawai namta ki order SCST. Te kemudian ba ada plus lang khasi jantia bat order nang lartang khat nyo post temut khat nyo post. Ta khat nyo post te yang ki kan thei ka fireman don kan thei lai don kan thei ta tang shin rang sudah don kan thei fireman. Te khat nyo tali post. Shukin khat nyo mon ta ko open ada phi kila ki shi khasi ka ban poi ka top batch te kin poi batch ka on reserve UR kamun. Te ka chances ka nomak ka chances ma. Te ki candidate baro ki ba ada to exam ki don kamba sheja ruspa sau fu sau ngut. Sheja ruspa sau fu sau ngut te na ki ne bde ki ban poi personal interview lakum no tang shispa ngut nombun than nya kataru. Taru ngala onge ka bun bahamo shispa ngut nakalai pinyo. Taru ngala shupen bun lam de arspa to la kinyo arspa na life nyo marada gile 50% naka push mun life nyo kan wan tang nyo po sau ngut te nga shukin ben shispa ala shispa san phongut kin pa shaka interview ta te shawan po shaka tang pen ken shai ki max kanno ka chances ki max ki bayo kanno max ki don ka chance man po shaka personal interview. Station po kata nyatu shai ke bayo highest marks haka fireman uday arspa sanpo pramax udan tang we bayo arspa sanpo pramax atau uday highest kini di highest highest de arspa sanpo pra haka exam te kibayo arspa sanpo plus arspa sanpo hadu arspa andrupo kidon kumba khandai ngut te kine lada kiyo sanpho ka jingmare rupho nyopho kine kila khandai ngut kila yo lopa lais pamak pos ka dantang khan nyo kan mau ha te kine la yo lopa lais pamak khandai ngut kila yo lopa lais pamak ta te sekibayo ars pa saupho max hadu ars pa sanpho gidon khat nyungut te kine khat nyungut la yo lopa arspa khandai pho katang khenya ka buduna tam arspa sau pho plus san pho buduna tam kila bani on pho kila bani on pho mla wan tip kila bani shispa ro mla wan tip te khenya ka buduna tam kila yolpa arspa khandai pho sa te seki bayo arspa lai pho max sandu arspa sau pho kila don pa life laingut kini la plus san pho kila poi arspa pra pho te seki bayo arspa arpho sejerong hadu arspa lai pho kila don lai pinyungut ta ngan siam tang hadu arspa arpho kata kemut ba baro kini kiba arspa arpho shaneng arspa arpho hadu arspa ndrupho marga kibayo he gede jang arspa san pra kidon khandai pendrungut ta kini ki khandai pendrungut lada nga plus do bodona natam nga plus daga sanpho ka jingmare kinyo arspa nyopho te kemut ba ka starting ka chances bakin poi personal interview kadai arspa nyopho ada phim poi shaka arspa nyopho mut ba no chances kapos kadon tang live nyo khasi kadon tang khat san la ar ka UR te na kine ki khandai pendrungut majority ki de ki khasi for namta gigaro for the garo people it is around 230 250 you can still get the chances namta gigaro arspa sanpho lane arspa lai pho kana yo chance namta khasi arspa nyopho kataro la bu bon ha arspa nyopho mo namar ki bayo ars shubu kane arspa nyopho mut plus lang mo te shubu kidon kiba yo he ya jingmare kila rung lang hang deng mula don kemba shispa tam lupa tang ha kaneka grup kebalar arspa nyopho
adon baik sepak san pungut adon baik kan grup te katang la spen khen ba temut ba nam tai khasenja ars pa nyopo kadai ka starting probability kadai ka starting katne te ngut ba kini ki khnai ngut la poi pa lais pa mak te khen phi lais pa mak kini khnai ngut la rung lepa mo kini khnai ngut ki ba poi sa lais pa mak la rung lepa lais pa plus la rung lepa sa ka personal interview te ki ba ars pa khnai phoru kilang don chance no te ngut war ba ki ars pa nyopo te la salit ha la banong la menrung la menomrung syong ka yang pemik list tang ma pinyo e ka kam te la kham janjar ni tang ba personal interview te syong ka jing jit chispa angot ne ki jit tang nyo phongot ne nyit pra phongot ne kumta te phila menomrung tang ba kane ka de ka starting ka chances klong ars pa nyo pho shaneng ki ba shapo ki la don jing ma don ayushu don jikremen shu tenam ta fermen klong ars pa nyopo shaneng te sakheni ki max phiyo katno na ka exam ban na ka jingmare phi poi nem poi saka ars pa nyopo plus ma ki bala poi lai spa tang ki batip manga ki ladon khandai ngut sa ki bom tip de jo ki don ma san ngut rungut ki bom tip marna ki tu ki ars pa khandai pho ki la ban yo na ki tu ki bai mare jaka ki bai yo ars pa so pho yo nyopo yo prapo te ki la cross rupa lai spa te ladon pa lai pho te aspa nyopo ngashubu he mo kata aspa nyopo phila banom yo rung shubu jing kermen ba phin nang poi saka personal interview kan thai kam don te nam ta ki karo foda karo kan dei ki aspa san pho la ne aspa ar pho ru aspa lai pho ka shong ga jing don ki candidate try tang kat nei ka jing no patai khure shibon